Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achiar tu silian sang puya Mizoram matanga COVID-19 positive te swab sample za endik zinga somsari panga COVID-19 shik thar chithum mu ani Aizawl Municipal Corporation huam chunga theile thlai manmanzo ka semchu ani don ti Horticulture Department Director Dr. Elizabeth Saiparin asoi ram chunga COVID-19 vaccine dose vai bel somni pakhat no somni nga pali chuang pek ani to Voin khan rampuma Muslim te sa khoni poimo e tu laza bakrit tia riat bokchu ursun takman ani Sarkar lai puina thona kumsom pare chinchung lam COVID-19 shidan apek meka ngai thatu te shidan na lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inven na lama lawin thada lo ula ina tomtlatin tul to palo chuan pon chuak lo ula mai tomna wa medang hnai lo kudle mai ti file shidan na lakte lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai hwa ria du nei chuan rampum huap Helpline number 01123978046 le 1075 baka Mizoram tan 102 te hibiak po theireng ani tuna chuan chanchen tharilong athak chun zomang u Mizoram atanga COVID-19 positive te swab sample za endik zinga somsari panga COVID-19 shikchi thum mu ani thu State Nodal Officer and Official Spokesperson on COVID-19 Dr. Pacholama Soman Soi COVID-19 shik endik turte hi National Institute of Biomedical Genomics Kalyani West Bengal athonani a nimin khan result ya chuaka heng shik thar mu te hi Delta variant B16172 somsari pathum Alpha variant B117 pakhat le Eta variant B1525 pakhat ania Aizawl district sample lak somsari zinga sample somnga parukhi Delta variant ni in Alpha le Eta variant pakhat ve ania Lungai district sample somlak zinga sample pakwa chu Delta variant ni in Kolasip district sample somlak zinga sample pangale Serchhip district sample somlak zinga sample pathum te chu Delta variant anni bok Dr. Pacholama somachuam zirchena nei to china Delta variant kai zinga za bial point pakhatin nunna an chan ti asoya Alpha variant kai zinga za pahni le Eta variant kai zinga za pahni point pasar in nunna an chan ti asoya Alpha le Eta variant te hi United Kingdom atanga lo piang chok ani awangin rampo na tanga khwal jin teron kenlu in kaidar tak ani ti achiang ani ati tuna hian COVID-19 shik chidang te po Mizorama alo omve to MT hriat tumin malak zelani thu soin tun thani sompanga khan COVID-19 shikai te sample za somli pakhat chu whole genome sequencing tura National Institute of Biomedical Genomics Kalyani West Bengal athon le to ani thu asoya variant chuak thar zinga Eta variant chu ahlo ombik le zolti soin hashtag zinga za somruk pakwa chu ICU enkol ngai neti asoya Delta variant hi khovel ramtina omtoa Alpha variant hi ramza somsari panga mu chu to ani thule Eta variant hi ram somruk pasaria mu chu ani to thu soi bokani Mizorama po district sanga heng shik thar te hi om thei to thu soin mi puita chu film khur le zol turin angena COVID-19 shilaka invena tura sarkarin kai shwenete uluktaka zom turina cha bokani kumin hian COVID-19 shikai te sample endik whole genome sequencing turin Mizoram atangin sample engemoza thon ani to a March tha sample samrupakwa thon ni in variant thar moni lova April tha sample zani som pasari thon ni in Delta variant pali moni a June tha sample za thon ni in Delta variant somsari pathum Alpha variant pakhat le Eta variant pakhat moni le a July tha sample za somnga thon len in result riat alani ri lo ani Dr. Pacholama somachuan sample thon na mun National Institute of Biomedical Genomics Kalyani West Bengal chu India Marsak State pariatin anin trauma wangin sample test hian hun adu rei deuh thin ti asoya result an trihar deuh thin ti soi ani Aizawl Municipal Corporation huam chunga COVID-19 test run pui chu nimina nei na veng la zolawa te voin khan chun zomani a voina hian nimina test run pui nei na veng ba ka aram thar veng test chanani a rangwa mola truck terminal test kalpui ani bok hriat thei chena heng veng hrang hian positive mi za somli puruk vel mu chu ani to a saron venga mi somni borvel test ami pakhat positive mu chu ani a an veng sauta mi zaruk borvel test to a mi somli puruk an positive a bethlem veng thanga mi zako borvel test to a mi somnian positive a ramthar venga mi sangkha za samruk pani test to in mi somthum palian positive a singa venga zaruk somsari borvel test a somli pani an positive a rangwa mol truck terminal a hian mi somli borvel test ni in namtang driver pani le
aveng mi pakhatan positive bokani saron veng le truck terminal ti lo mundanga hian testicle pui chun zom mek ani a positive an mu chu azat po hi danglam turanga yani ni ni kal da chung khan Mizoram COVID-19 positive case sang khat zanga somthum pani moni a tuk in result tharbera shikai zasari somni panga mu chwani a nimin result a zaret pasari mu chwani in state chungani khata shikai mu chhotam bertrum ani tundin hmuna shikai mu chwa to hi sing hi sang ko somni ani a enkol dam to sing hi sang hi zani somthum pakhat ni in enkol lai mek sang ruk zaruk samruk pahnian oma shia wanga thiza thi za somni pasari antling ani Aizawl Municipal Corporation huam chunga containment zone puan veng atamta ka wangin theile thlai semdan tu ro manna an CMT Horticulture Department Director Dr. Elizabeth Saipari na soi COVID-19 Fruit and Vegetable Supply Chain Member Secretary ni bok Dr. Elizabeth Saipari chuan tuntruma hian khar chhong kalkanin LLTF tele thlai thar tu te in bia in anin dorton to don te soya hemiatan hian ro manna an siam thule anin dorna hian harsatna an ne ni po in veng tin tan an harsana sutken puitu tur zonal officer ruat an ni thua soya herom han hnuaya hian thlai man po atlom doi don jok nia soyani thlai thar tambik centralized item anti hnuaya mi tomato zi khrum bokbon ne adang te chu LLTF 10 zonal officer kalthangin an order thung don ti soin Dr. Saipari chuan heng centralized item bik te hi horticulture office atangin ana chuak ang atia LLTF harsana nei chu supply chain in adliver lama po an pui thei don thua soibok ro man an siam dan chuan HNV department in sale fisheries department in sanga an changanga heng department amo phurdu de number po LLTF zongjonga thontel vekani a LLTF sumlama harsana nei an omani chuan an laphotanga an venga an thal zoa aman chu mizo feta an chunglu le anga an chunlu te chu khai thar nei tu te hena hlan chhon le ani don bok chome supply tura hian tomato chu sai rang cold storage a quintal somthum stock ne mek ani ti Dr. Saipari chuan soya thil dang po order om huna pianga local ngal thei turin anin ring sa vek ti soya fruits and vegetable supply chain a hian horticulture department ba ka commerce and industries le mizo fet and thokova shipuya wanga kuna thok tu te le mi pui te chok jang khai turin the to pin ma an na ti soya phai lama tomato le khai dang alo lu lo na turin commission ti thin te po nimin khan soipuin cholut lo turin an ngen ti a soibok ani Mami district chung chu vel khobul Assam Ramria Mizoram Sipai duty puiturin Voin Khan Mizoram Art Mover Owner Union MEOU chuan leleina JCB Pathum antir puanto thinangin chu vel khodai pujon holiday ram le ache vela Assam official le Assam Sipai nia hriate an kal thina hemi wang hian Mizoram sarkar chon sipai engamuzat ramre veng turin ata a heng sipai ramria omte olsam taka an chet vel theina na kong sial turin MEOU leila ina te hi an kalani MEOU hruai tu te hne tanga thadon danin an khol JCB te hian kong puya tanga pujon holiday aram zaw in kar jong kong omsa siam thatte aram le che vela sipai omna mun po tura kong lai tele mamo apianga man tura kalan ni thu an soi chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga COVID-19 vaccine dose viable che somli pakhat le no somnga pali chuang pek ani to a darkar somni palikal la chungin dose no somthum pali sing ni sanga pek ani a Union Health Ministry chuan darkar somni palikal la chungin COVID-19 chikai singthum sang rungle zakwa somseri paseri enkol daman ni thua puanga shivei enkol dam hi za zela somko paseri point pathum paruka kai to a voin thlengin mi viable che thum le noi thum chung enkol dam anom to ani heti lai hian shikai thar singli sang ni chuang mu chho tharani a tundin huna shivei enkol mek hi nuai li le sang seri velan oma hei hi shikai to za da tangin za zela pakhat point pathum bialani a ni khata sample test atang shikai mu chho positivity rate hi za pani point pani pasari ani a ni somthum chung chu za pathum ai hniama om to ani voin khan rampuma muslim te sa khoni poimo Eidul Adha Bakrit tiashiat bokchu ursun taka manani a hemi pol hian mun then khata chon COVID-19 in kho khirna zom chungin mok sa antong traya in khar khipona state at ero mani in lama antong traya ni President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi chuan muslim te sa khoni poimo Eidul Adha polin mi puita chebayan buka President Kovind chuan athu cha manga ina ngil le na lai medang tan in pek na lantina ku tani atia mi pui van tlang in unaw na le in pum khata kho satlang tura tho atulani atibok
Vice President M. Venkaiah Naidu point he ku thi midang ta na in hlan ne pathian he na in hlan hunani atia etul zuha chon remna mon na le limna alo thlen nge be sei ti asoini Prime Minister Narendra Modi point he ne hian thil thazok ti zel turin indu sakna in remna le inlung rolna lo thleng se adu thu soibok chanchin thar cherti top nan atang pui Mizoram matanga COVID-19 positive te swab sample za endik zinga somsari panga COVID-19 shikthar chithum mu ani Aizawl Municipal Corporation huam chunga theile thlai manman zoka semchu ani don ti Horticulture Department Director P Elizabeth Saiparin soi ram chunga COVID-19 vaccine dose viable che somli pakhadet noi somnga pali chuang pek ani to voin khan rampuma muslim te sa khoni poimo Idul Azha Bagrit te hriat bok chu ursun taka man ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thai chu ani